Sota yupa kona otinege ya niya neyaga togotaga humrena ya mana age vesevena. Agi ya yisa sinahevitena ya komurga umaine. Uyaga ya na komu ayage iso humrena ya fanago iltegene. O mrige ya ni fakapi fere ya ga ya na. Yisa sinagu faa o gene. O gena ya fe na te mine hu ya tusi pege sa vivi ne hageno. Tore no gana efe age ne hu na. Arebe ne ya kena ani figina a. Wiji hage ya ne ga mo ya tusi gogi hage na ni tore no gana nage hu na hai. Na ahige te pa fa mine kono mo fe frimina ya he amote antine aje. Mage na o megi frimina fiti ago hetino mine. Karari aga mende no nage huno tampane peye. Ya faga yo sage niri. He ya na sai sage na frite suge ya. He wente sage na frimina sufiti. He tiga hwe. Anige he na tampage sa hao hinage tampa habiga mahiho. Ni hage ya yisasi humaina ke he peke sa hao ne he. He ya mo peti tige ya humaina. Age mina ya kawana yisa sina 11 ya amo ya papa mina. Magi ya amakta gagumate tia ene. Yohana ene nago ane gane. Age kema nevi ya waya igipina papa mina ya nagi. Afage gana kene hai hu ya tamage hai hu ya apakupio magene. Apakupio magena ya nagi pita hetino. Ai ya no heavy tena ya fakapi umaine. Ape umaine no ge yana yisa sina yegsi tena ya kena age maine. Agete no ge savi vi huno no agera umaine. Ani yupa to tore no gana eme asiga gumate ugahe ne hae. Ka tega ne u na ni yupa umaina ya fe kayeke hume ne wae. Ne wae no yisa si anakawe eno. Anakai ene umaine ge ana. Aga anagi nunga tegi kaige na yisa sinage ga mausuna e. Na ya fe kayeke hume ne wae. Heti na maine na nugo safety igo ge hage maina e. Mukisa Jerusalem ga maina ya we mo ya meni yupa humina ya kawa ago agayanagi gaika age o genampi. Ana kawa fe ne hae. Jesus anasare gati kano mo fe o binampi ani kano mo atusia huno o agena ya ababe ya hu himamu ya tro ne huno tusi hento fakayeke tampe mina nagi gabawe ati friga ne hutete ya fakayo sage nigi he ya segeno frimine tagayamga gaife anume ya goti atufa agetiga he huntegeno e mina kano e huta tambe antiti ne hune ha magena ya kawana o gaa humina ya nagimeni mago ane ya gaisa sina he wentena ya komge uya agayana isa si agufa o mega ya fe ete ya nage hu ya tampe ye tagaya ikampi hanagatoga noga agona na nage hu na tampe minai isa si ago hetino mine hu ya humine. Tanakaya mukisa anu ya goti paune ya mo ya kai magena ya ke habigi ma hutana tanagupi no magae nage hu ya kai magena anu ya goti ma tugufa agitiga he huta kanomo agufa tu si gata aise ya no hutege no usaya ma ene kuma agiga hu he hu ya kai magena ya kai ke o bina afi Moses ene paune ya ene agai fe kai magena ya ke mona ai pa hu fino na peye
ugahe maha wa akotega wajiha ageno Jesus ya nogo ene ka ugahe humainege ana atafahu ana nage hae tagi ene mayo yege go tvi fresige no upa ahani kiga hehu ana ha ageno anakai ene maiga he no pi hei fre maine kai me ya ilonu me ya goti tega ke uno muse uno vige teno kofa hute uno ne mine anu ngamo age kali nehu na jisa sinage ga mahu na agaya magai ne ha ai anige fanene hige na nago ene jisa sinao gena eni ya fe na kai nige mohu mehu na nage ha ai wehe ta agaya kante neo geno nume ya goti ke gai magena ya utama fina huga fino ta nempa ye ta impa mo aganage huno ta u amo an henege au pa ete na Jerusalem gawa ai Jesus maige venwe ya amo ya gitugu ya mainage ana ageta age ya nage hu ya hana peye tamage nume ya timo a frimine fti go heti mainege no Simon ago age maine hu ya ne hage ana Jesus ya ga tega hu maina awage ge apa ne pe na nage ha ai ime ya ko fane geta ga unga ge hu ta Jesus nage ga mahu maino ai Jesus ya pakai muno pifi heti maine yuna te pagesa habit pa mai ho apagaya tigi tugu ya gai feha kagomo eno maine hu ya kogi hu maine na ahige te pa te peipa habia ne hu te pa te pagesa gumo a toge go ge ne hai pagaya na ya ene ne ya ne age ho na gaya maga na gai ni a e na mainoi nugu fage na me ali te pa age ho ha ko mona ne agaya ya kana huno agu fame ene ayam fane o maga nagi na gaya nugu fane me ene ne yam fane hane ge te pa age moinai tusim se ya fe tamage fi vige fi hu ya toge pekesa ne vige no apakai fe nage he ne swa ya na hane fi atafi kaimre no ya me mige no Hello pong gafi meta ino ne maine te prai ene to kai na ne mo wa yu pa mage hu na pa poi mo noi mugisa na kai fe kai mage na ya ke fetro hu no e wi hu no tamage hu ga he hu na pa poi mo no ane mage hu ya kai mage na ya ne kai si a tu si ya hu no agata ai si ge no frite si ge ya to ge yu pa agu fa go mu fi he wi te sa ge no fri mo ne si fitina eteno he ti mo ne si ge te pa ya mugisa mo pa ge kuma ya ge u te pa na ge hu te pa 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 yo Jesus ya te pugu te pame agiti muina ya fe te pegesa habit pa ge fo ya te pihe te pugu a ai e hisa ge no nume ya goti a ai ge te pete no yuna he ge petega he hu te pa papa ise ya fe hu ya gai magena ya ne mukisa te ponga fiti age muina ya ka ba fe papa ho habi ho na ga ya gu te ge agu na fane a mona te paite hu te suge no eno ana finagati himamu te pemite sige te pa u te pa papa ho bete ni ga bigetau ayana gisaka hu no manu ne peme anuma ya goti a imamu areti te paya hise
နီးကနေဟုနိုပတကဲနိုဤကပိနကဟိမင်းနေဟိမင်းနေကရပကရတူစီမှုစေနေဟုရာဧတေယဟုရာယေရုရှလင်ကမိနေယာမိကိုယူပါ FF ဟုရာနုမယာကိုတီအဂီယာကိစကနေဟိ